between Indonesian Navy with other countries involved. Multilateral Naval Exercise Komodo has been held once every 2 years since 2014. The first event was in 2014 at the Batam Island of Anambas and Natuna Riau Island. The second event was in 2016. It was conducted at Padang, West Sumatra, Mentawai Island. The third event was conducted in 2018 at the island of Lombok, West Nusa Tenggara, and Nusa Penida Island. The fourth Multilateral Naval Exercise Komodo will be conducted in 2023 at Makassar, South Sulawesi. This event will be carried out in some phases of exercises. At the shore phase, there are lessons from expert, tabletop exercise, command post exercise, officer conducting serial brief, tactical floor game, and pre-sail brief. And the sea phase will be conducted at Makassar Strait waters, including medical civic action program, carrying out treatments and public health counseling, engineering civic action program, international fleet review, and international maritime security symposium. Makassar is the capital of South Sulawesi province. It is a big city in eastern Indonesia and the fifth biggest city in Indonesia after Jakarta, Surabaya, Bandung, and Medan. Demographically, it is classified as a multi-ethnic city. Makassar specialties are Makassar Coto, Maros Bread, Jalan Kote, Basam, Tori Cake, Palu Butung, Pisang Hijau, Saudara Soup, and Kondro Soup. Makassar has a tropical monsoon climate type, as can be seen in contrast to average rainfall during the rainy and dry season. Makassar has the average temperature between 26 to 29 degrees Celsius. A number of places which will be used for the fourth Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 includes the Makassar Soekarno-Hatta Port, Baranglumpo Island, Layalai Island, Untia Port. Makassar has an international airport called Sultan Hasanuddin International Airport. And South Sulawesi has a lot of attractive destinations for local and international tourists, such as Losari Beach, Akarena Beach, Layalai Island, Kayangan Island, Samalona Island, Bantimurung Tourist Park, Fort Rotterdam, one of the most magnificent and captivating ports in South Sulawesi, and is one of the historical legacy of Goa Sultanate of the 17th century. To know more about city at South Sulawesi, Makassar, join us and let's make the 4th Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 a success. See you there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. First of all, we would like to extend a very good morning and our warmest welcome to the Honorable Commander-in-Chief of the Indonesian Armed Forces, Admiral Yudo Margono, SAMMM. Sebagai salam pembuka, perkenankan untuk kami menyapa ucapan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Panglima Tentara Nasional Indonesia, Laksamana TNI Yudo Margono SAMM. Honorable Chief of the Indonesian Navy, Chief of Navy or participating countries, Senior Officer, Governor of South Sulawesi Province, Mayor of Makassar, Chairman of Parliament of South Sulawesi, Regional Leadership Coordination Forum of South Sulawesi, local government officials, and all participants of the 4th Multilateral Naval Exercise Komodo 2023, distinguished guests, ladies and gentlemen. Yang kami hormati para Kepala Staf Angkatan, Kepala Staf Angkatan Laut dari negara peserta, para Pangkotama, seluruh perwira tinggi, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh peserta latihan dan hadirin undangan yang berbahagia. All praise to God Almighty for His blessing we could gather here today on Monday, 5th June 2023 to attend the opening ceremony of the 4th Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya jualah pada hari ini
Senin 5 Juni tahun 2023, kita dapat hadir dalam rangkaian kegiatan upacara pembukaan latihan bersama Angkatan Laut Komodo keempat tahun 2023 dengan tema Partnership to Recover and Rise Stronger. Distinguished guests, ladies and gentlemen, kindly allow us to share our agenda today. Hadirin yang kami hormati, susunan acara hari ini adalah sebagai berikut. First, singing the Indonesian National Anthem. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Welcoming dance of Mabiring Kasih. Tarian selamat datang Mabiring Kasih. Welcome speech by Chief of the Indonesian Navy. Sambutan oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Opening speech by Commander-in-Chief of the Indonesian Armed Forces, followed by official remark. Sambutan Panglima Tentara Nasional Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan latihan. Video presentation. Penayangan video singkat. Plaque signing. Penandatanganan prasasti. Followed by air displays and Genderang Suling Gita Jala Taruna from Indonesian Naval Cadets. Persembahan demonstrasi udara dan Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut. Closing dance Tariku untuk Indonesia. Tarian penutup Tariku untuk Indonesia. And to conclude the event, we will proceed photo session followed by press conference. Dan sebagai penutup acara, sesi foto bersama dilanjutkan dengan press conference. Honorable guests, ladies and gentlemen, to start our event today, may we request you all to rise for singing Indonesian National Anthem, Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please be seated. Hadirin dimohon duduk kembali. Honorable guests, ladies and gentlemen, kindly allow us to present you welcoming dance. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan tari pembuka dari masyarakat lokal Kota Makassar, Mabiring Kasih. Distinguished guests, ladies and gentlemen, kindly allow us to present you colossal art performance from Makassar, South Sulawesi, performed by 50 male and 150 female dancers using bodo dress and sarung topi. Hadirin serta undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan bersama karya tari kolosal yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dibawakan oleh 50
penari laki-laki dan 150 penari perempuan menggunakan baju bodo dan sarung topi. Beri tepuk tangan yang meriah. Mabiri Kasih Dance.
pasukanku. Tahu lolong mana tahu rungkana, malah biriri pangadakan. Tahu lolong mana tahu rungkana, malah biriri pangadakan. Alus suri kana-kana, alus suri panggaukan, mabaji ampe ada tari Mangkasara. Para tetap penantiku masa raja-rajani, baturi nama-namaku, mata mari paling mirangi. Rahasia raja meta sapa, ku bolai nasabah Cina. Cina ema padang, repadan rempangelor sukuku. Si dupa si suku si wanan sapi, mari penung si lipa si ngereng, nato si temerem pada suku ati. Eruk mata si dupa mata si suku si wanan sapi, mari penung si lipa si ngereng, nato si temerem pada suku ati. Terimalah salam hormat kami, Mabiring Kasih. Persembahan dari masyarakat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please give our gratitude and salute from Makassar people. Namamu sampai lupa pulang, banyak kami tenda-tenda kafe, tempat kumpulnya anak budaya. Yang tua ya tidak mau tunggala, pala namamu ikut tongi bagada. Ladies and gentlemen, once again, please give big round applause. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah penampilan tari kolosal. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now may we request to the Chief of Indonesian Navy to deliver his welcome speech. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Staf Angkatan Laut. Dimohon dengan hormat Laksamana TNI Muhammad Ali SEME, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning, respected Commander-in-Chief of the Indonesian Armed Forces, Admiral Yudo Margono, Head of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency, Chief of the Royal Australian Navy, Chief of the Republic of Singapore Navy, Chief of the Republic of Fiji Navy, Chief of the Timor-Leste Naval Component, Governor of the South Sulawesi, the Mayor of Makassar, the heads of delegations, ladies and gentlemen, and distinguished guests. In this opening ceremony, allow me to report to Admiral Yudo Margono about the preparation for the multilateral naval exercise Komodo 2023. This exercise is a non-combatant multilateral naval exercise organized by Indonesian Navy every 2 years. It started in 2014, held in Batam and the Natuna Islands. The second series took place in 2016 in Padang,
and the third in 2018 in Lombok. After a 3 years delay due to the COVID-19 pandemic, this year it is held again for the fourth series in Makassar. This exercise aims to enhance diplomatic capabilities, international cooperation, strengthen relationships, and build cooperation with friendly nations. To improve operational readiness and interoperability between the Navy and maritime agencies in the region, especially in addressing various threats other than military operation. This exercise is also expected to be a forum for the exchange of knowledge and experience among participants to facilitate coordination in dealing with various crisis situations in an integrated manner. This year, the Multilateral Naval Exercise Komodo, the fourth edition in 2023, will take place in the waters of Makassar Strait and the city of Makassar from June 5th to June 8th, 2023. The exercise will be participated by 17 foreign warships and a number of delegations from 33 friendly countries. Meanwhile, the Indonesian Navy will deploy 24 warships, supported by 7 ships from the Indonesian Coast Guard, Search and Rescue Agency, Maritime Police, Customs, Port Authority, and Makassar Harbor Master. The participation of representatives from friendly navies demonstrates the importance of this activity in the international agenda that can contribute positively to achieving regional security, stability, and peace. The series of activities to be carried out include naval exercises and civic missions, which are divided into 2 phases, land phase and sea maneuver. In addition, there will be interactive activities and entertainment aimed at introducing the local wisdom of Makassar to foreign participants. The Indonesian Navy is collaborating with the provincial government of South Sulawesi and the mayor of Makassar and relevant agencies to ensure that this activity can also provide real benefits to the people of Makassar City and surroundings area. Moreover, this multilateral naval exercise Komodo reflects the strong commitment of the Indonesian Navy to support the national development vision of the government in realizing Indonesia as sovereign, advanced, and sustainable maritime nation. Honorable Admirals Yudo Margono and distinguished guests, that concludes the report on the preparation for the Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Furthermore, I kindly request Admiral Yudo Margono to officially open this event. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalus Veva Jaya Mai. Thank you, sir, for your speech. Please be seated. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Selanjutnya disilahkan dengan hormat untuk kembali ke tempat. Honorable guests, ladies and gentlemen, for the next agenda is opening speech by Commander-in-Chief of Indonesian Armed Forces, followed by official remarks. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan Panglima Tentara Nasional Indonesia, dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan Menek keempat tahun 2023 kepada yang terhormat Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. May peace be upon us. Shalom, Om Swastiastu. The Honorable Chief of Indonesian Navy, Chief of Australian Navy, New Zealand, Oman, Pakistan, Philippines, Papua Nugini, Qatar, Rusia, South Korea, Sri Lanka, Spain, Thailand, Turki,
United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, and Vietnam. All participants of the four multilateral naval exercise Komodo dan yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan beserta Forkompimda Sulawesi Selatan, para rektor, Rektor Unhas, Rektor Muhammadiyah, Rektor UIN, Rektor WNM, dan Rektor Busowa, juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang bersama-sama hadir bersama kita. Ladies and gentlemen, first of all, let us praise of the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, do His mercy and grace so that we can attend the opening ceremony of the 4th multilateral naval exercise Komodo in very good condition. It is my great joy to welcome the Honorable Chief of Navy and Head of Delegation from participating countries. Welcome to Indonesia, and hope all you will have a memorable experience during your stay. Distinguished guests and participants, Multilateral Naval Exercise Komodo is a joint training that is conducted by the Indonesian Navy every 2 years. This exercise is a no war. This exercise is no war. Naval exercise which solely focus on strengthening the cooperation in regional area, especially in conducting the humanitarian assistance and disaster relief operation. Also, multilateral exercise is the implementation of the main duties of the Indonesian Armed Force, especially the Indonesian Navy in the field of military diplomacy. The exercise is conducted under the principles of equality and mutual respect. The main output of the exercise is the creation of the Seaman Brotherhood among the participants. The 4th MNEX comprised of 36 countries and 48 warships from around the globe. The exercise was conducted as a form of joint determination to rise together after the COVID-19 pandemic. I with the theme of the exercise partnership of recover and to rise stronger. COVID-19 has provided valuable lesson learned, and no country that alone could survive from a pandemic. Cooperation is vital to overcome the damaging impact of COVID-19 further. Let us hand in hand prepare for possible future disasters, including our regional vulnerability to the rings of fire. Distinguished guests and participants, finally, allow me to express my good appreciation to the Chief of Indonesian Navy and staff who planned and prepared this exercise precisely. To all training participants, please ask this opportunity to establish good communication and enhance cooperation. More importantly, please always put safety a priority during the training. Good luck and may God bless us all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Santi, Santi, Santi Om. Demikian tadi pendengar Pro 4, sahabat budaya, sambutan dari Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia, Laksamana TNI Yudo Margono, sekaligus mengucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan, kepada seluruh delegasi negara-negara sahabat yang hadir di Makassar dalam Multilateral Naval Exercises. Ya, sesaat lagi pembukaan akan segera dimulai yang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bapak Panglima TNI Angkatan, ya Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia Yudo Margono.
Exercise Komodo 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo tahun 2023. Iya, saudara pendengar perempuan sahabat budaya, itulah tadi penekanan sirine, tanda dimulainya dibukanya pelatihan Angkatan Laut Non-Perang Multilateral Naval Exercises yang ditekan oleh Panglima TNI, Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Laut secara bersama-sama, dan sudah diterbangkan tadi balon udara sebagai tanda dimulainya MNEC 2023. MNEC tahun 2023. Nah, pendengar, kali ini adalah profil dari pelaksanaan Multilateral Naval Exercises, mulai dari pelaksanaan yang pertama sampai dengan pelaksanaan ketiga terakhir di Lombok, ya. Nah, mungkin secara visualisasinya dapat Anda ikuti melalui channel YouTube RRI Makassar. Silakan Anda bisa mengikuti visualisasinya di channel YouTube RRI Makassar mengenai profil pelaksanaan Multilateral Naval Exercises mulai dari yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dan sebentar lagi juga akan ada penandatanganan, ya, penandatanganan kesepahaman antara negara-negara peserta yang hadir pada MNEC 2023 ini. Ya, bendera dari delegasi berbagai negara sudah hadir di meja penandatanganan, yang saat lagi para delegasi-delegasi atau kepala staf Angkatan Laut dari berbagai negara yang hadir di Makassar ini akan menandatangani kesepahaman, ya, dengan pihak TNI Angkatan Laut. Particularly, the Engineering Civic Action Program of this multilateral naval exercise Komodo in Makassar builds and renovates a number of public facilities. Among others are renovating the buildings of Satap 41 School of Layalaya Island, building Tourist Alley at Cakalang Street and Komodo Monument in the center point, as well as renovating street facility at Lantaki. Meanwhile, Medical Civic Action Program will conduct dental treatment, mass circumcision, hair lip surgery, and cataract surgery. Ya, pendengar Pro 4, sahabat budaya, itulah tadi video gambaran rangkaian pelaksanaan kegiatan MNEC 2023, seperti salah satunya pembangunan Monumen MNEC yang berada di Anjungan Pantai Losari, di salah satu Anjungan Pantai Losari. Juga ada pelaksanaan kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan dan juga operasi katarak, dan juga kunjungan di lorong-lorong wisata yang ada di kota Makassar ini, ya. Dan nantinya para delegasi akan mengunjungi beberapa spot-spot, beberapa titik yang ada di kota Makassar ini pada pelaksanaan MNEC 2023 ini. Ya, akan ada penandatanganan yang dilakukan oleh para delegasi Angkatan Laut, perwakilan pimpinan Angkatan Laut dari negara-negara sahabat yang akan melakukan penandatanganan. Kami hormati
Acara selanjutnya adalah penandatanganan prasasti. Ya, penandatanganan Kami mengundang prasasti. dengan hormat kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut, Gubernur Sulawesi Selatan, serta seluruh perwakilan delegasi dari seluruh negara peserta untuk menuju ke tempat penandatanganan yang telah disiapkan. Para delegasi negara-negara sahabat, pimpinan Angkatan Laut negara-negara sahabat, mereka tengah berada di depan meja masing-masing ya, sesuai dengan bendera negara mereka yang hadir untuk penandatanganan prasasti. Dan terlihat juga Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menggunakan pakaian adat dan juga Wali Kota Makassar Senior Muhammad Ramdan Pomanto juga turut hadir mendampingi. Terlihat para delegasi Angkatan Laut dari berbagai negara yang ikut melaksanakan penandatanganan prasasti pelaksanaan Multilateral Naval Exercises 2023. Ladies and gentlemen, after flag signing, we have a photo session. Thank you. Ya, Setelah pendengar, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. tampaknya penandatanganan prasasti tersebut sudah dilakukan dan untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama ya. Para delegasi negara-negara sahabat, kepala staf angkatan atau pimpinan angkatan laut yang hadir di Makassar pada kesempatan pagi ini. Mereka hadir sebagai wujud kerjasama bilateral hubungan diplomatik Indonesia untuk mempererat hubungan diplomatik antar negara-negara sahabat, terutama yang ada di kawasan ASEAN dan juga Asia Pasifik. Dan salah satu tujuannya itu menciptakan kestabilan keamanan kawasan, dan salah satu tujuan juga dari operasi non-perang ini ataupun juga latihan non-perang ini adalah untuk pemberian ataupun latihan pemberian bantuan bencana dan bantuan kecelakaan yang ada di laut ya. Ada beberapa poin memang sangat teknis sekali, mungkin para jajaran Angkatan Laut yang mengerti ya pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, pendengar Pro 1, para delegasi, ya pendengar Pro 4, sahabat budaya, delegasi dari berbagai negara sudah hadir. Mereka sudah kembali ke tempat masing-masing setelah melaksanakan Ladies and gentlemen, now we have to come to the away performance of Bonanza demonstration from the 200 Squadron of Second Wing of Pus Penerbang, Sukhoi and Flying Pass. Ya, ada Flying Pass ya, pendengar, dari TNI Angkatan Udara, atraksi Fly Pass dari TNI Angkatan Udara sebagai ucapan selamat datang kepada para tamu undangan dan juga undangan yang hadir di MNEC 2023 ini. Ada juga atraksi penerjunan yang mungkin secara visual dapat Anda lihat ya melalui channel YouTube RRI Makassar. Ya, itu dia adalah tim Jupiter Aerobatic ya. Fly pass dari tampaknya pesawat ya, dari pesawat aerobatik TNI Angkatan Udara melakukan penerbangan dan juga demonstrasi udara di atas laut perairan Makassar ini. Ada sekitar 5 pesawat Wonbi buatan Korea Selatan ini, pendengar, yang melakukan demonstrasi udara
di pelaksanaan MNEC 2023 ini. Dan sebentar juga akan ada atraksi terjun payung dari prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut. Raja Wali Laut Flight terdiri dari 5 unsur pesawat Bonanza G36 yang pada kesempatan kali ini terbagi dalam 2 elemen. Sebagai flight leader, Mayor Laut Cloud Ruby Lisa Mokhtar yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Skuadron 200. Ladies and gentlemen, we can see from the left of podium, Raja Wali Laut 5 will crossing in the left echelon formation. Beri tepuk tangan yang meriah. Left echelon formation. As we know, in June 1969, the role of the material development of Indonesian Navy is entrusted to the 200 Squadron. As motto of the 200 Squadron, Geladi Jala Kaca, which means a place to practice marine material warriors in maintaining sea security from the air. The main duty of the 200 Squadron is to be provide flight training for pilots so that they always to be ready to do their duty. 3 Juni 1969, peran pembinaan material penerbangan TNI Angkatan Laut dipercayakan kepada Skuadron 200. Moto Skuadron 200, Geladi Jala Kaca, yang memiliki arti tempat berlatih prajurit material laut dalam menjaga keamanan laut dari udara. Tugas pokok Skuadron 200 adalah memberikan pelatihan terbang bagi para penerbang agar selalu siap melaksanakan tugasnya. Ladies and gentlemen, in a minute will be the last maneuver of Raja Wali Laut Flight as will work in the will be show in the closing aerial demonstration on this sunny morning. Sesaat lagi, manuver terakhir dari Raja Wali Laut Flight, taktikal berjalan masuk, akan ditampilkan dalam penutupan demonstrasi udara di pagi hari yang cerah ini. Ladies and gentlemen, this is our last maneuver in the opening ceremony of multilateral naval exercise Komodo 223. I look at the front of the podium. 5 elements of Bonanza will try to produce the best maneuver of Navy aviation. Hadirin, inilah persembahan manuver terakhir Raja Wali Laut Flight dalam opening ceremony multilateral naval exercise Komodo tahun 2023. Terlihat di depan podium unsur Bonanza terbang dengan penuh kebanggaan demi mempersembahkan manuver-manuver terbaik. Please accept our greetings. Bombers Maneuver Raja Wali Laut Flight. Please big applause. Ladies and gentlemen, and the members of Raja Wali Laut Flight is any 2 person who are son of Makassar Regional are Lieutenant Faisal and Lieutenant Junior Grade Hadi. We are the powerful pilots of Indonesian Naval Flight, ready to realize. Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Panglima Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Toto Imam Santoso. Ya, selamat pagi Pak Panglima. Ya, selamat pagi. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pelaksanaan MNEC 2023 ini? Jadi kegiatan MNEC 2023 di Makassar cukup bagus ya. Yang hadir cukup banyak, ada 35 negara. Dan acaranya saya lihat begitu sukses, ramai, meriah, dan semua tertib. Dan mudah-mudahan ini bisa membawa nilai tambah untuk TNI, TNI AL, dan juga masyarakat Sulsel dan Makassar khususnya. Bagaimana partisipasi dari prajurit-prajurit Kodam 14 Hasanuddin untuk mensukseskan MNEC 2023? Jadi kalau dari Kodam 14 kita bantu total. Jadi sesuai dengan fungsi kita kerahkan semua masyarakat, kemudian kegiatan kita bantu. Intinya sesuai dengan arahan dari pimpinan kita untuk membantu mensukseskan MNEC 2023 ini. Seluruh all out Pak ya, para prajurit. Semua all out, semua. Ya, harapannya terakhir Pak untuk pelaksanaan MNEC ini kepada warga masyarakat dan Sulsel. Ya, harapan saya untuk MNEC untuk masyarakat Sulsel, khususnya Makassar, biar masyarakat tahu bahwa TNI kita itu besar. Dan TNI kita juga bisa menghadirkan tentara dari negara-negara lain. Dan ini menambah
rasa cinta masyarakat terhadap TNI, dan masyarakat juga bangga, senang dengan kekuatan TNI kita gitu. Mudah-mudahan akan ada lagi latihan-latihan berikutnya, Bapak Panglima ya. Akan ada, ya, tapi dengan model yang lain pasti akan ada. Baik nanti dari darat, dari udara akan ada. Pak Pangdam, terima kasih banyak Pak Pangdam atas waktunya. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya tadi sudah bersama dengan Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal Toto Imam Santoso. Komentarnya di mana prajurit-prajurit Pangdam juga ikut totalitas untuk mensukseskan pelaksanaan dari MNEC 2023 ini. Ya, berbagai atraksi masih berlangsung saat ini ya untuk memeriahkan pelaksanaan MNEC 2023 ini. Dan tadi sudah hadir atraksi Angkatan Udara berupa pertunjukan ataupun juga demonstrasi Angkatan Udara dari aerobatik ya. Tim aerobatik dari TNI Angkatan Udara melakukan demonstrasi. Ya, masih ada 3 pesawat Sukhoi, tiga pesawat Sukhoi dari TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, Thunderfly akan berbelok ke arah kiri menuju persiapan flypass berikutnya. Ladies and gentlemen, after this, Thunderfly will turn left to prepare for the next flypass. Thunderfly dengan formasi 3 pesawat dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 11, Letnan Kolonel Penerbang Setio Budi Pulungan. Pendengar sebagai Rompat, Thunder One, sahabat budaya di mana Anda berada, itulah tadi atraksi dari pesawat Sukhoi. Ya, 3 pesawat Sukhoi yang melaksanakan atraksi atau demonstrasi udara di langit kota Makassar yang sudah diperlihatkan kepada tamu-tamu delegasi yang hadir di MNEC 2023 ini. Ya, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita, para pendengar, saya cukupkan sampai di sini laporan pandangan mata, laporan kami tim kerabat kerja dari Makassar dari pelaksanaan MNEC 2023. Saya reporter Alfian, pengarah lapangan Rahmadani, koordinator tim teknik Oki Nurdianto, Desti dan Amer Pela, seluruh kru yang berada di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selanjutnya kami kembali ke studio Pro 4 RRI Makassar. Emi, silakan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik saudara pendengar, demikian tadi keramaian yang terdengar melalui udara dari Dermaga Soekarno-Hatta. para gemuruh yang menggetarkan hati sanubari kita semua. Ladies and gentlemen, the second maneuver, Thunderfly will pass in front of us on the podium with a roar that shakes the heartstrings of all of us. Ladies and gentlemen, please welcome Thunderflight with V formation. Thunderflight akan berbelok ke arah kiri untuk melaksanakan flypass berikutnya. Ladies and gentlemen, the third maneuver, Thunderflight will cross from the right of the podium with the right echelon formation maneuver, while this formation requires high concentration to maintain the beauty.
yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama, Skadron Udara 11 Lanut Sultan Hasanuddin Makassar mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan dan mengoperasikan pesawat tempur strategis untuk operasi udara serangan strategis, operasi udara perlawanan, darat, laut, dan udara, operasi penegakan hukum dan pengamanan wilayah udara, serta counter sea operation. 11 Air Squadron Sultan Hasanuddin Air Force Base has the main task of preparing and operating strategic combat aircraft for strategic attack, air operation, resistance air operation in land, sea and air, law information operation, and airspace security and counter sea operation. Ladies and gentlemen, give the warm applause to Thunder Flight! Beri tepuk tangan yang meriah, Thunder Flight! Hari ini dengan menggunakan pesawat tempur canggih milik TNI Angkatan Udara, Thunder Flight telah mengudara untuk turut memeriahkan opening ceremony Multilateral Naval Exercise Komodo keempat. Dengan diiringi gemuruh suara pesawat Sukhoi, Thunder Flight akan berdiri sebagai duta bangsa dalam membina potensi dirgantara Indonesia dan menjadikan TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Today, using advanced Indonesian Air Force fighter aircraft, Thunder Flight has taken to the air to enliven the opening ceremony of the 4th Multilateral Naval Exercise Komodo 2022. Accompanied by the row of Sukhoi aircraft, Thunder Flight will stand as the nation ambassador in fostering Indonesian airspace potential and making Indonesian Air Force respected in the region. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Thunder Flight akan melintas dari arah belakang podium dan akan melaksanakan manuver bom blast layaknya serpihan bom yang meledak. Dan masing-masing pesawat akan melepaskan flare. Ladies and gentlemen, as our final appeal, Thunder Flight will appear from the behind of the podium and pass in front all of us, and will carry out bomb burst maneuvers, like bomb fragments that explode, and each aircraft will release flares and of course, place a maneuver at high speeds. Ladies and gentlemen, Thunder Flight, combat, go! And flare, flare, flare! Beri tepuk tangan yang meriah, Thunder Flight! Distinguished guests, ladies and gentlemen, today at opening ceremony of the 4th Multilateral Naval Exercise Komodo 2023, this time we will see the performance of skill and the agility of Indonesia's Navy SEALs, the Frogman Naval Special Force from 2nd Fleet Command, Satuan Komando Pasukan Kata, Koarmada II Republik Indonesia, 2nd Indonesian Battalion Marines Reconnaissance, Batalion Intai Amfibi II Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Indonesian Special Force, Air Force, Komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara, and Indonesian Police Mobile Brigade from Province South of Sulawesi, Brigade Mobil Polisi Daerah Sulawesi Selatan.
kita saksikan bersama demonstrasi terjun payung dari prajurit pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Sat Kopaska Ko Armada 2, Sat Kopaska Ko Armada 1, Kopaska TNI Angkatan Udara, dan Satuan Brigade Mobil Polda Sulawesi Selatan. We can see from the sky, all the skydivers already opened their parachute from 8,000 feet above the sea surface. We can see above our tent on the left side, 7 skydivers already dancing, flying and trying to approach to the target. Marilah kita layangkan pandangan kita ke arah langit biru di angkasa. Dari ketinggian 8.000 feet di atas permukaan laut, tampak ketujuh peterjun telah exit dari pesawat, selanjutnya melaksanakan pelayangan dan pencabutan parasut sesuai dengan ketinggian yang telah ditentukan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, appear above the audience hall. All the 7 parachutists started to maneuver to form the stage to adjust their elevation and keep the stage between the parachutes, then directly to the domain of landing point. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, para peterjun akan mencoba untuk mendarat di ponton yang berada tepat di jarak 300 meter di depan dari podium. Para peterjun merupakan gabungan dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Brigade Mobil Polda Sulawesi Selatan. The skydivers will perform a skill accuracy landing on floating ponton, which is stand above the sea surface before the ship harbor. Ladies and gentlemen, in the very short moment, we can count the first of the skydivers try to land in the ponton, trying to approaching according to the situation and kita saksikan bersama di depan kita. 1, 2, and Happy landing! Peterjun kedua, happy landing! The first jumper from Special Forces of Air Force, pasukan khusus dari TNI Angkatan Udara. Peterjun kedua dari Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada 2 RI. Peterjun ketiga, Letnan 2 Arifudin dari Sat Kopaska. Marilah kita lihat bersama peterjun berikutnya, peterjun kelima, Serma Fatoni dari Kopaska TNI Angkatan Udara. ladies and gentlemen, in front of us, once again, from the Indonesian Brigade Mobile, Province of Sulawesi Selatan, trying to approach in front of the audience. And 3, 2, 1, and happy landing! Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peterjun dari Brimo Polda dan touchdown! Skydiver from Batalion Intai Amfibi Marinir mendarat tepat di depan ponton. Indonesian Marine Reconnaissance from Surabaya already touched down in front of the ponton.
Selanjutnya, peterjun nomor 9, the 9 skydiver, try to approaching to the target of the ponton. And touchdown! Beri tepuk tangan yang meriah. Mari kita hitung bersama. 3, 2, 1, touchdown! Ladies and gentlemen, distinguished guests, for the skydivers also brings all the flags for the multilateral Naval Exercise Komodo 2023 as the information. The fourth jumper from the second circuit will bring the multilateral Naval Exercise Komodo flag. But now in front of us, from the Indonesian Police Mobile Brigade, try to touch the target and then Happy landing! Give a big round of applause. please give applause for the skydivers from the Indonesian Police. Tampak di hadapan kita telah berkibar bendera-bendera yang ikut merayakan kemeriahan dan kemegahan latihan multilateral TNI Angkatan Laut. Di depan kita telah tampak bendera TNI Angkatan Laut Jales Veva Jayamahe bersama-sama dengan bendera multilateral Naval Exercise Komodo bersama-sama akan melaksanakan touchdown di depan podium. Hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang meriah. both skydivers come from Indonesian Marines Battalion Reconnaissance. Kedua skydiver atau peterjun berasal dari Batalion Intai Amfibi 2 Marinir Surabaya. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and for the last, another flag from Indonesian National Headquarters Armed Forces, bring by the Frogman Skydiver. Berikutnya bendera markas besar TNI. 3, 2, 1, happy landing! Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, bendera Mabes TNI dibawakan oleh peterjun dari Satuan Komando Pasukan Kata Koarmada 2 Republik Indonesia. Ladies and gentlemen, let us see the last skydivers bring the Indonesian flag. Let's count. 3, 2, 1, touchdown! Happy landing! Distinguished guests, ladies and gentlemen, the skydiver who used the sailor uniforms comes from the Indonesian Frogman Special Force. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, peterjun terakhir yang membawa bendera kebesaran Indonesia berasal dari Satuan Komando Pasukan Kata Koarmada 2 Republik Indonesia. Dan sesaat lagi seluruh peterjun akan melaksanakan penghormatan kepada hadirin sekalian. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, setelah ini akan dilaksanakan penghormatan oleh para peterjun TNI dan Polri. Dan acara ini akan dilanjutkan pemberian kenang-kenangan dari para peterjun kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen, with this, the skydivers will give a salute to the all audience. Terimalah salam hormat kami. Skydiver from Indonesian Special Force and Indonesian Police.
Dan selanjutnya berkenan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk menerima kenang-kenangan dari peterjun Tentara Nasional Indonesia dalam rangka kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Beri tepuk tangan yang meriah para hadirin sekalian. Berkenan selanjutnya kepada Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan ucapan selamat kepada peterjun gabungan TNI dan Polda Sulawesi Selatan. Mari kita berikan tepuk tangan kembali yang meriah kepada para peterjun-peterjun kita. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Panglima TNI beserta Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan foto bersama dengan para peterjun. Ladies and gentlemen, let us see the next agenda is photo session. Sambil teriak, Jales Pepa! Jales Pepa! Jales Pepa! Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia beserta Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Thank you, Admiral. You are kindly requested to be seated. Dimohon kepada para peterjun untuk dapat kembali ke tempat. Ladies and gentlemen, on this moment we will watching air demonstration of aircraft and helicopters from Indonesian Navy and Indonesian Air Force. The sequence of flypast demonstration on this morning include Hiu flight consists 3 Indonesian Navy helicopters, 1 Bell 412 helicopter and 2 IS-565 MBA Panther. Raja Wali flight consists of 5 Bonanza G36 aircraft. Paus flight consists 1 Sin 235 and 1 King Air from Indonesian Coast Guard aircraft. And then the last, Dirgantara flight consists 1 Boeing Indonesian Air Force and 3 Sukhoi Su-27 and 30 fighter aircraft. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama demonstrasi udara pesawat helikopter TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Urutan-urutan dalam demonstrasi flypast kali ini, Hiu Flypast yang terdiri dari 3 helikopter TNI Angkatan Laut, 1 helikopter Bell 412 dan 2 helikopter AS-565. Raja Wali Laut Flight terdiri dari 5 pesawat Bonanza G36. Hawk yang Paus Flight yang terdiri dari 1 pesawat CN-235, 220 dan 1 pesawat King Air dari Badan Keamanan Laut. Dan yang terakhir, Dirgantara Flight yang terdiri dari 1 pesawat Boeing TNI Angkatan Udara
dan 2 pesawat Sukhoi Su-27. Ladies and gentlemen, let's see our eyes on the left of podium. U flight consists of 3 Indonesian Navy helicopters forming a V formation with flight leader Lieutenant Junior Grade Sima and co-pilot Ensign Andi Kuita, who is a Navy woman from Regional Makassar, will cross in front of us. Here it is. U flight. Beri from tepuk Indonesian tangan yang Navy. meriah. U flight. Following in the behind, the U Flight 5 Bonanza G36 aircraft performing V formation and leader by flight leader Lieutenant Commander Ruby Lisa Mohan. Ladies and gentlemen, Raja Wali Laut Fly. And the next following behind Raja Wali Flight, it seems 1CN235 as flight leader Lieutenant Commander Febrianto Adinugroho and wingman 1 King Air from Indonesian Coast Guard forming right echelon formation. Here it is. Paus Fly. Ladies and gentlemen, in the last position, 3 Indonesian Air Force aircraft forming a V formation with flight leader, 5th Squadron Commander, Lieutenant Colonel Hendro Sukamdani. Dan di posisi terakhir akan melintas di hadapan kita semua 4 pesawat dari TNI Angkatan Udara membentuk Arrowhead Formation dengan dipimpin flight leader Komandan Skuadron Udara 5 Letkol Penerbang Hendro Sukamdani. Pada demonstrasi flypast pagi hari ini dengan urutan sebagai berikut telah melintas di hadapan kita U Flight dengan V Formation, Paus Flight dengan Right Echelon Formation, Bonanza Flight dengan V Formation, dan di posisi terakhir Dirgantara Flight akan membentuk Arrowhead Formation. Marilah kita saksikan dari arah kiri podium 4 pesawat TNI AU membentuk Arrowhead Formation. Ladies and gentlemen, give a big round of applause for Dirgantara Fly. Ladies and gentlemen, we have finished our 6th round of air demonstration to liven up today, the opening ceremony today. Thank you for your attention. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian demonstrasi udara dalam memeriahkan acara opening ceremony pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Fourth Multilateral Naval Exercise Komodo. Partnership to recover and to rise stronger. Once again, please give a big round of applause. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Honorable guests, ladies and gentlemen, now let us see the fabulous performance from the Indonesian Naval Academy. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya turut memeriahkan acara pembukaan MENEK keempat tahun 2023. Marilah kita saksikan bersama penampilan Genderang Suling Gita Jalan Taruna Akademi Angkatan Laut. Good morning to the Excellency, the Commander-in-Chief of the Indonesian Armed Forces, the Honorable Chief of Indonesian Navy,
and all delegates who participate. As the opening performance of display Genderang Suling Gita Jala Taruna, this time Indonesian Naval Academy will give the performance for all Makassar people and especially for the delegates in the opening ceremony of Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Kami ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang kami hormati Kepala Staf Angkatan Laut, para delegasi, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sebagai pembuka penampilan display Genderang Suling Gita Jala Taruna, kali ini kami Taruna Akademi Angkatan Laut akan memberikan kepada seluruh masyarakat dan terkhusus untuk seluruh delegasi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan opening ceremony yang merupakan rangkaian acara Multilateral Naval Exercise Komodo. Right in front of us with the rhythmic movement and along by our legendary song Sail Over the Seven Seas, the Genderang Suling Gita Jala Taruna Indonesian Naval Academy that consists of Indonesian Naval Cadet batch 69 and 70 under the command of the Governor of Indonesian Naval Academy, Major General Marine Corps Andy Supardi, that will sail aboard and diplomate to the Europe with the country that will be visited, Italy, France, Norway, Germany. Tepat di hadapan kita sekalian, dengan gerakan seirama dan diiringi lagu legendaris, berlayar mengarungi 7 samudra. Inilah Genderang Suling Gita Jala Taruna, Taruna Akademi Angkatan Laut, Angkatan ke-69 dan Angkatan ke-70 dalam pembinaan Gubernur Akademi Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi. Ladies and gentlemen, as a prelude to the performance, please accept our cordial regards. Genderang Suling Gita Jala Taruna. Ladies and gentlemen, this time Indonesian Naval Academy cadets will give the performance of Drum Corps Gita Jala Taruna. Hadirin yang berbahagia, kali ini Taruna Akademi Angkatan Laut memberikan sebuah penampilan Drum Corps Gita Jala Taruna. Drum Corps Gita Jala Taruna is a combination of contemporary snare drum innovated with epic and rhythmic movement. Drum Corps merupakan perpaduan musik snare drum kontemporer yang diinovasikan dengan gerakan-gerakan yang epik dan seirama.
The March of Genderang Suling Gita Jala Taruna is a tradition of Indonesian Naval Cadets. The combination is consisting 21 March, Cadet March, Teen March, and Calf March. Mars Taruna Akademi Angkatan Laut merupakan tradisi Taruna Laut. Kombinasi Mars ini terdiri dari Mars Kadet, Mars 21, Mars Din, dan Mars Calf. The beat of the snare drum produced shows the spirit of the Naval Academy cadets that never goes down. Ketukan musik snare yang dihasilkan menunjukkan semangat para Taruna Akademi Angkatan Laut yang tak pernah padam. Give a big round of applause. Genderang Suling Gita Jala Taruna. The next song is Akabri Jaya. Akabri Jaya describe about the journey of the cadets with the persistences that start from the first gate Kawah Chandra di Muka Magelang till the land of Bumi Moro, Surabaya. Lagu kedua adalah lagu Akabri Jaya, mendeskripsikan penggambaran kehidupan Taruna, dimulai dari pintu gerbang pertama Kawah Chandra di Muka Magelang sampai Tanah Bumi Moro, Surabaya. In its performance, Indonesian Naval Cadet also conveyed the message that we, the Indonesian Navy, that led by the Chief of Indonesian Navy, Admiral Muhammad Ali, has a strength, accuracy, security, and make a good relation by protecting the oceans with the motto Jalas Veva Jaya Mahe. Dalam penampilan ini, Taruna Akademi Angkatan Laut juga menyampaikan pesan bahwa kita Angkatan Laut Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memiliki kekuatan, ketepatan, keamanan, dan menjalin hubungan baik dengan menjaga lautan Nusantara dengan moto Jalas Veva Jaya Mahe. Terimalah salam hormat kami
Genderang Suling Gita Jala Taruna. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Genderang Suling Gita Jala Taruna. As the closing of the performance, Indonesian Naval Cadet will make 5-line formation, accompanied by our special song, Jalas Veva Jaya Mahe, that was made by Commander-in-Chief of the Indonesian Armed Forces, Admiral Yudo Margono. Dan sebagai penutup penampilan, Taruna Akademi Angkatan Laut membentuk formasi 5 banjar dengan diiringi lagu spesial Jalas Veva Jaya Mahe yang merupakan lagu ciptaan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Laksamana TNI Yudo Margono. And that is all from us, the Indonesian Naval Academy. Thank you and see you in the next event. Demikian persembahan dari kami Taruna Akademi Angkatan Laut. Terima kasih. Re Dharma Santi. Distinguished ladies and gentlemen, once again, give big round applause. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut. Honorable guests, ladies and gentlemen, the last performance is closing dance performed by 500 junior high school students of Makassar. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya tarian penutup sebagai persembahan terakhir penampilan karya tari kolosal dari pelajar sekolah menengah pertama. Ladies and gentlemen, we proudly present Tariku untuk Indonesia, our dance for Indonesia. Ladies and gentlemen, Tariku untuk Indonesia Dance is a colossal dance performed by 500 female dancers from high school, junior high school all around Makassar City under the Development of Education and Culture Department of Makassar City. Tariku untuk Indonesia ditampilkan oleh 500 penari perempuan yang berasal dari pelajar sekolah menengah pertama sekota Makassar di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Tarian ini merupakan karya tari kreasi baru dan digarap dalam konsep karya kekinian. Pada hari ini dipersembahkan untuk turut memeriahkan acara multilateral naval exercise keempat tahun 2023. Give a big applause for Tariku untuk Indonesia. Cahaya mata alam terurai anugerah Makassar untuk pertiwi anugerah ilahi untuk Indonesia. Semilir angin memilih menyapu hari, menambah sejuk sambut mentari teriring salam untuk pertiwi bersama.
Indonesia by Development of Education and Culture Department of Makassar City. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, terimalah penghormatan kami dari Gabungan Sekolah Menengah Pertama Sekota Makassar dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Makassar. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para siswi-siswi Sekolah Menengah Pertama Sekota Makassar. Honorable guests, ladies and gentlemen, last but not least, our performance has ended. Now we proceed to photo session. Hadirin yang berbahagia, di hari yang indah ini, mari kita abadikan momen spesial dengan sesi foto bersama. We respectfully invite as follows to the photo session area, which is located on your right side. Honorable Commander-in-Chief of Indonesian Armed Forces, Chief of Indonesian Navy, Governor of Sulawesi, and all delegation. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, dan seluruh delegasi untuk menuju tempat sesi foto bersama.